Demikianlah acara sesi pertama penyambutan Tome Vol Panglima Tome Terbaik Selatan. Selanjutnya dilanjutkan dengan Pagelaran Seni metode hotel pembangunan Pagelaran Seni Bapak Menafo Tome Baka Janari Dicukai Mabaya Kita siap-siap
Kesempatan kepada penari tradisional desa Nusantara untuk memberikan suara secara aku kepada tamu kita yang hormat. Là chứ không mình cha của mình chơi mùng suối mi phâu chơi ai mình đã thấy rồi mi phâu chơi chân thi là một oro đâu bởi bini ở đâu phải kita pada maru tu na ai mi phâu chơi ya bởi binu bukan bởi lu miu ra siapa apa nama lu hidup aja ada tu kau ni apa punya oi cukup tadi apa oi